В Башкирии произошло серьезное ДТП. Там перевернулся рейсовый автобус. Автобус протаранил минивэн «Лада». Легковушка в итоге отбросила на фонарный столб. Столкнулись лоб в лоб. Полная пассажиров маршрутка и рейсовый автобус. В нем был только водитель. Серьезные аварии под Калугой. Там сегодня днем столкнулись сразу 4 автомобиля. Пострадали 9 человек. Среди них 6 детей. Юлда хакыйкат, нәк юлдагы шан, нык гашыкканнар ерак китмиләр. Хәл итә барын, бары бер мизгел, юллар ялгышны гафу итмиләр. Юлларда язмыш меңдә бер ялгыш, күпме күз яше һәм әче сагыш. Üzülgen ömür kalgan kırgış, niye bir girte kuşlaşa durmuş. Yollarda yazmış minde bir yolgış, köpme göz yaşı hem eşi sağış. Üzülgen ömür kalgan kırgış, niye bir girte kuşlaşa durmuş. Bizning kullardan vadi rul tugil, neshke jeb төсле kishi g'umri. Ulshab berilgan Xudoy bo'lagi, haqimiz bormi ona jimari. Yollarda yazmış mingde bir yolg'ish, ko'pmi ko'z yashi ham eshi sog'ish. Üzülgen ömür kalgan kırgış, niye bir girte kuşlaşa durmuş. Yollar hayırlı bulsunlar berük, Qaytır yol birir çıkkan seferden. Soklanganlarını soklar ber Xudam, Oralap yürtür yaman haberden. Yollarda yazmış mingde bir yolg'ish, ko'pmi ko'z yashi ham eshi sog'ish. Üzülgen ömür kalgan kırgış, niye bir girte kuşlaşa durmuş. Yollarda yazmış mingde bir yolg'ish, ko'pmi ko'z yashi ham eshi sog'ish. Üzülgen ömür kalgan kırgış, niye bir girte kuşlaşa durmuş.